Reka tubahe ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu tubashimire ko mukomeje kubana natwe Ndiskovia Mutesi ndi kumwe na mugenzi wanjye nanjye nitwa Shadadi Habimana. Muri aka kanya tuje kubagezaho amakuru amwe namwe asa nkaho avugwa kuko tutariyo ariko hari bagenzi bacu bamaze kugerayo. Harumvikana amasasu hakurya Kamanyola ndetse hagaragara n'intwaro nini zirimo kurasa. Aha ni mu burasirazuba bwa Congo, abahazi ni kuri Rusizi, ni muri Rusizi aho bahana imbibi n'u Rwanda, mu karere ka Rusizi nyine ariko umurenge ni Bugarama, cyane ku mbibi duhana na Congo ni Kamanyola. Mu myaka yashize cyangwa mezi yashize murahibuka tubereka ko leta yahunze Kamanyola hagenzurwa n'inyeshyamba za M23. Kugeza ubu ntago tuzi niba leta yateye inyeshyamba ngo izikure Kamanyola cyangwa Kamanyola M23 ishaka kwigira imbere kugira ngo nkuko twabivuga kuri map mu minsi ishize kugira ngo ibone uko irundanyiriza ingabo za leta nabo bafatanya, tutibagiwe ko harimo igisirikare cy'u Burundi. Kandi ibi birimo biraba mu gihe abakuru b'ibihugu yaba Perezida Kagame, Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida w'u Burundi Ndayishimiye bivugwa ko bari Washington, nubwo tutarabona impande zose zivuga ko zagezeyo, cyane uruhande rwa leta ya Kigali ntabwo cyangwa u Rwanda ntabwo turabona bavuga ko Perezida Kagame we yagezeyo. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Maisha, ni umunyamakuru nawe ukorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, akaba nawe ari umuyobozi w'ikinyamakuru. Reka muhe ikaze yivuge nk'umuntu w'umugabo ariko aze kwivuga nk'umuntu uri aho barasa, twumve niba kiriho. Maisha, tuguhaye ikaze. Ndabumva. Uravuga nk'umuntu ukiriho cyangwa umuntu wiruka? Aha mukanya ntabwo byari byoroshye, buri wese yumvaga umuripuko, abaturage yagaza Bugarama bahagaze, uwumva wese yiruka yongera agaruka. Urebye ndacyariho ndabumve. Okay, ndagira ngo uduhe ishusho. Iyi mirwano abaturage batubwira ko yatangiye ejo mu rukerera, mu gitondo turi mu kiganiro twibatore batubwiraga bata amasasu aravuga, n'ubundi bigeze kuri aya masaha ashyira hafi saa 7 n'ubundi humvikana imbunda, by'umwihariko hari igisasu kinini bivuga ko kishobora kuba cyaguye hafi ya Bugarama ariko bikiri muri Congo kitambutse umupaka, niko abaturage bavuga. Habaye hari n'icyambutse, wenda watubwira? Nibyo, kuva ku munsi mu rukera rw'umunsi w'ejo ahangaha hatangiye kumvikana imbunda ziremereye mu gace ka Kamanyola. Amabombe yagwaga hano mu musozi wa Nkomo, abenshi barawibuka n'igihe twari ahangaha mwigeze no gufata amashusho y'abasirikari bahungaga muri ya muhanda buriya misozi. Ejo rero hiriwe ari amabombe gusa. Nageze mu ijoro bisa nkaho byacwekereye, ariko muri iki gitondo ahagana mu masaa 10 nibwo amabombe yongeye kubyukira ku muryango. Gusa ku munsi w'ejo ntaho kugeza amagingo yanga ntabwo naza ngo wateye undi ninde hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'ingabo za leta zifatanyije n'abasirikari b'u Burundi. Bari benshi no muri iyi misozi. Ariko iyi mirwano yahereye ejo. Abaturage twagiye tuganira nabo batubwiraga ko amasasu yavugiraga hafi ahangaha ya za Kamanyola aho bita Katogota. Ariko mu gitondo ubwo nge najyaga gukurikirana iby'iyi mirwano, amasasu mato yari yamaze kurenga, yageze kure. Gusa icyo bita imvura y'amabombe niyo yari nyinshi ahangaha reka santere ya Kamanyola. Maisha, reka dufashe abantu kugira ngo twumve. Uravuze ngo ntabwo uzi uwateye undi. Njya nibuka nge nawe ubwo twabaga turi Kibumba twabwirwaga nuko uwateye undi bitewe n'aho amasasu ageze avuga. Bombe aho ziterwa, aho ziturutse, bigusobanurira ko aho barashe hari urundi ruhande hatari urasa. Duha ishusho kuri iyi bombe aho zirimo guturuka zirasa, biratuma abantu bumvaho umwe ari n'undi ari. Ni ukuvuga ngo bombe zaturukaga mu gice giherereye aho bita za Ruvungi. Yego. Bigaragare ko hari imodoka, izi modoka ziba zitwaye bya bibunda binini. Yego. Kuko urebye ahantu igihe bombe byagwaga, icyerekezo byavagamo wabonaga ko byaturukaga mu gice cya Fardc. Ariko M23 nayo yari ifite ikimodoka cyari kiriho imbunda nabo bakabasubiza. Ariko urebye bombe nyinshi zaturutse mu gice
cya FRDC. Nuvuga ngo FRDC yajugunyaga nka bombe nk'eshanu, noneho izi nyeshyamba za M23 nazo zikajugunya nka bombe, zikajugunyira rimwe ibyo bibombe, kuko ni bya bibunda bifite iminwa myinshi, birasira rimwe. Kera twabyitaga sabasaba ku ruhande rwa M23 nako ku ruhande rwa FRDC. Yego, noneho kugira ngo wenda abantu bumve, ubu none hari amasasu mato avuga cyangwa muracyumva ibi bibombe binini gusa bigaragara nk'uko abatukurikiye ku mashusho babireba mu misozi, twifashishije amafoto ya bamwe mu bari aho ngaho, nubwo ntazi ngo iyi ni yande, ariko ngira ngo n'umunyamakuru ukorera muri leta ya Congo cyangwa mu gihugu cya Congo Micombero arasa nk'urimo kuvuga ku kijyanye n'iyi ntambara. Ya nibyo, urebye ni ukuvuga ngo abaturage bari aha ngaha ntabwo bombe igeze igwa ku ruhande rw'u Rwanda, ariko icyo bita santere ya Gatogo nako santere imbere y'umupaka ya Kamanyola, Yego, yo yaguyemo nka bombe zitari munsi y'esheshatu mu mago y'abaturage. okay, ariko ni nako bahigaga imbunda ya M23 yari mu musozi wa Nkomo. Wabonaga ko bayirasaga bakongera bakayideplasa, ubundi bakongera bakayirasa, gutyo wabonaga yuko abarasaga izo mbunda ziremereye ku ruhande rwa FRDC bari bazi ahantu bari kurasa, kandi atari ukuvuga ngo wenda ngo ni ibisasu byabacitse, oya, bari bafite target y'ahantu barimo kurasa. Gusa sindamenya kugeza amagingo aya ngaya wenda abishwe n'aya mabombe yagiye agwa hariya muri santere ya Kamanyola, ariko amabombe yo yaguye, abaturage batubwiraga bati iri ngiri riguye ku irindi, iri ngiri riguye mu baturage, iri ngiri riguye aho bita ku Kasoko. Urumva yo kugeza amagingo aya ngaya n'abaturage bariya bafite ibyangombwa, ariko bo bagiye basohoka bari kuvamo baza ngaza Bugarama, gusa abadafite ibyangombwa bo numvaga bavuga yuko bo batari babemerera yuko bambuka. Gusa kugeza amagingo aya ngaya ukiri aho ngaho tukivuga, ngira ngo ntabwo tubashe kukumva neza, waruvuze? Nari mvuze n'ubu ngubu tuvugana amabomba aracyumvikana, ubu ngubu turi kuvugana bombe ebyiri zirakubise, ziturutse ku ruhande rwa FRDC. Abaturage icyo nari mubwiye, abafite ibyangombwa bo bari guhunga. Ndimo ndibaza, ubundi guhunga ntibisobanura kugira ibyangombwa. Ninde urimo kubuza abaturage badafite ibyangombwa kwambuka? Ni M23, ni leta y'u Rwanda kuri uwo mupaka ubahuza? Kuki batarimo kuza? Kugeza amagingo aya ngaya sindamenya, gusa nagiye mvugana n'abaturage bakambwira ko ufite ibyangombwa ariwe bari kwemerera ko atambuka, abadafite ibyangombwa rero byari byose bashobora kuba bakiri mu mazu yabo, niko bambwiye. Gusa wenda ubabuza guhunga simuzi, ariko bo bavuga ko nta muntu ugeze ababuza guhunga, ariko hari n'abo twagiye tubona baca mu mugezi wa Rusizi bakoga bakambuka baza mu Rwanda cyangwa bajya i Burundi, kuko Kamanyola umugezi uhari ushobora guca mu mazi ukajya i Burundi cyangwa ukaza mu Rwanda. Wabonaga basa nk'aho baza mu Rwanda, gusa abo twagiye tubazaho batubwiye yuko abafite ibyangombwa bose bari kunyura hariya nta kibazo. Mu by'ukuri urebye, uduhaye ishusho mu magambo make, iyi ntambara nk'umunyamakuru umaze igihe uyikurikira, kuba bongeye kurwana mu gihe ejo ku itariki 4 dutegereje ikizavugirwa Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'abaperezida batatu bivugwa kugeza ubu ko aribo bazitabira: Perezida Kagame w'u Rwanda, Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi, Perezida Antoine Felix Chilombo Tshisekedi wa Congo. Wowe kuri wowe utekereza ko na William Ruto wa East Africa, mugenzi wanjye Shadada aranyunganiye, utekereza ko ari iki mu by'ukuri? Nagiye mbona kenshi kuva ejo amatangazo y'ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo busora bavuga yuko ngo aribwo bwatewe na FRDC. Ikindi ariko oya, icyo ngicyo na General Kenge nawe ejo yaratatse ko bamuteye. Bose barimo baritana ba mwana. Ubwo wateye undi turamugira nde? Ariko ntacyo. Ikigaragara cyo ibiganiro bya Washington bizaba ku munsi w'ejo tariki 4,
urabona yuko bisa nkaho ntaho bihuriye n'uru rugamba, kuko iyo biza kuba bisa nkaho bihuriye n'uru rugamba ntabwo aya mabomba bari guturika buri kanya ahangaha yica n'abaturage. Mu by'ukuri M23 ishobora kuba wenda na FRDC batareba ibya Washington. Washington ni u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko njyewe uko ndi kubibona ndi kubona M23 na FRDC cyangwa se na leta ya Congo bari Doha. Ibiganiro bya Doha ubona ko bisa nkaho bigenda bigura intege. Ndabona bari kugaragaza wenda yuko ibya Doha ntaho bihuriye n'ibya Washington, ariyo mpamvu bagomba kumvana imbaraga ibya Washington bagasinya, ariko ntaho bihuriye n'ibya Doha. wowe nk'umunyamakuru usanga Doha na Washington nta sano bifitanye? Isano bifitanye ni ukugarura umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko nanone kuba barabitandukanyije byo kuki batabijyanye ahantu hamwe? Mbaza mubaza. Ikibazo ni ngo Washington barasinya nka perezida wa Congo n'u Rwanda, ariko nanone umutwe wa M23 mu biganiro bya Doha ntacyo byatanze. Wenda ari nayo mpamvu wenda bishoboke kuba iyi mirwano ari kiri kwibutsa. Ese yaba iri kwibutsa ko Congo ishobora kwemera ibiganiro, kuko twagiye tubona kenshi cyane uwo bita Patrick Muya yavuga yuko ari umurongo utukura batarengwa, batazigera bavanga umutwe wa M23 n'ingabo zabo za FARDC. Ikindi bakavuga ko nta na rimwe bazegera bemera igisirikare cya FARDC nako cya M23. Ngenyeka yuko ibiganiro bya Doha nabyo bishobora kuba bifitemo ikibazo, kuba bitarakomeje, kuba nta kintu bumvikanyeho. Nibyo bagiye bumvikanyeho ngo guhagarika intambara ni kimwe, ariko nanone kuba batarigeze bumvikana ku bindi bagiye basinya, ibindi nabyo bishobora kuba intandaro y'imirwano. Harimo nk'icyo bita kurekura imfungwa, n'uyu munsi nta mfungwa n'imwe irarekurwa. Ikindi bose barimo baritana bamwana ati bamwe bishe Faya cyangwa se bishe Agahenge. Harimo urabona ko ibiganiro bya Doha biracumbagira cyane, ari nayo mpamvu bashaka kwerekana yuko ibiganiro bya Doha guhangana kwa M23 na leta ntaho bihuriye n'ibiganiro bya Washington by'u Rwanda na Congo. Yego, ndi kumwe na mugenzi wanjye Shadadi, ngira ngo hari icyo yaragiye kubaza. Mayisha waramutse? Baramutse neza Shadadi. Nako wiriwe. Uzi ngo ntibigeze mu masaha yo kurya se? Yego. Muri iyo ntambara nabonye Lawrence Kanyuka mu bo avuga bahanganye nabo muri ibyo bice bya Kamanyola harimo igisirikare cy'u Burundi. Ku masoko yawe ari hakurya cyangwa se nabo basha kuganira no bari hakurya, barakubwira ko u Burundi cyangwa se igisirikare cy'u Burundi gifite ruhare ki muri iyi ntambara none iri kubera mu bice bisa nkaho bikikije no umupaka wabo? Yanjye ukuntu mbibona, iki gisirikare cy'u Burundi nubwo wenda biri kwegera umupaka wabo, n'ubwo bari kurwana, aho bari kurwanira ni ku rugabano rw'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko bakaba bagabanyijwe n'umugezi wa Rusizi. Yego. Ni ukuvuga ngo igisirikare cy'u Burundi cyatangiye kitagaragaza yuko ari amasezerano bilateral hagati ya Congo n'u Burundi. Bahereye aho bita Kicanga. Yego. Ni muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gihe baje muri EASRF cyangwa se za ngabo zari zarashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Yego. Ariko haza kuza gutungurana icyo gihe Perezida Ndayishimiye yaje no kuyobora uyu muryango wa EAC. Icyaje gutungura abantu cyane ni uko abo basirikari baje mu butumwa bwa EAC bari hariya za Kirorirwe, Kicanga na Mushaki na za Karuba. Baje gutungurwa no kubona nanone igisirikare cy'u Burundi kiza gufatanya na FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kurwanya umutwe wa M23. Icyo gihe rero urumva niba ari amasezerano bagiranye u Burundi uburenganzira bwabwo ndetse na Congo n'uburenganzira bwabwo, ariko nanone ni ukuvuga ngo kuza muri Congo nk'uko wambajije, njyewe mbona bwa mbere byari inyungu wenda ntanguhe ufashe
twagiye twumva yuko Uburundi ari konvasiyo bagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, bakabaha ibirombe, abandi bavuga ati natwe tuzabaha abasirikari, yari mpanguye. Ariko nyuma byaje guhinduka ubwo bakubitwaga inshuro n'abarwanyi ba M23 bakabakura muri Nord Kivu bakabageza ahangaha muri Sud Kivu, noneho byegereye umupaka wabo. Ubona ko byaje guhindura isura, ubona ko amazi atakiri yayandi bavuga ati abo twarwanaga nabo noneho bari kudusatira batwerekeza mu gihugu cyacu. Ubona ko muri iki gihe harimo kudefana igihugu cyabo cyane kuruta za nyungu. Ubu rero ni ukuvuga ngo ni nabo basirikari benshi barimo kurwana, bari kurwana na M23 muri ibi bice bya za Ruvungi, za Rubarika n'ahandi muri ibi bice byose byo muri Kivu y'Amajyepfo. Urumva ko Uburundi kugeza amagingo aya ngaya burimo burarwana no n'imipaka yako, kuko bufite impungenge yuko mu gihe M23 yabifashe ibi bice bya Uvira ndetse n'ibice bya Sange, ibi bice bya Haut Plateau na Moyen Plateau, bishobora kubageraho ingaruka ku buryo nabo umutekano w'iwabo ushobora guhungabana. Gusa kugeza amagingo aya ngaya ntabwo M23 irabatsimbure ntabwo bafatane Uvira, ariko urebye ahanini ngiye ko mbitekereza nicyo ngicyo. Urakoze cyane Maisha, reka tugushimire ku mwanya wawe ndetse no kuba utubereye aho. Ngira ngo nibikunda turaza komeza kuvugana namwe ndetse na mugenzi wacu ukorera mu burengerazuba urimo kukugeraho mu kanya gatoya, Sitio Ndori, turaza komeza kubabaza uko bimeze. Buriya mu Kinyarwanda baravuga ngo ushaje asigaho, niyo mpamvu ndi Kigali. Urakoze cyane Maisha. Maisha rero ni umunyamakuru cyane ukorera ku mbuga nkoranyambaga izwi nka YouTube, akaba ari Maisha ngira ngo TV niba abadukurikira tutibeshye. Rero aherereye, we yageze i Rusizi hano ku mupaka uhuza u Rwanda na Congo Kamanyola. Batubwiraga uko iki gitondo cyaramutse, ubundi ubusanzwe akorera Rubavu kandi anamenyereye muri ibi bibazo by'intambara zo muri Congo. Arazizi cyane guhera kuza sendepe kuzamura kugeza kuri ubu bya 23 igarutse bwa kabiri. Barimo bavuga rero ibyo bice birimo biberamo iyi mirwano. Nari nagerageje muri make nkurikije aho amakuru yarageze, aho imirwano yari iri ndetse nuko ku munsi w'ejo byagenze. Hari ifoto ya mbere naguhaye Janvier, ubwo waba ari uzana wenda tukagira abantu bimwe mu byo tubereka. Yego, ni ngiyi yakozwe n'umugeopolitike wo mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko akagendera ku makuru n'ubundi atangwa n'ibinyamakuru bitandukanye cyangwa se n'abari ku mbuga nkoranyambaga, aho yerekanaga ku munsi w'ejo ibyari biri kuba. Muri iri bara ritukura irubona ni ibara ririmo abarwanyi b'umutwe wa AFC 23, niho bafite. Ntabwo wavuga ko ari hose bigendanye wenda nuko umuntu aba adahari, ariko niho bafite muri ibi bice byose, ubwo kuva muri Masisi cyane cyane, ariko yasaga nkaho yibanda ahabereye imirwano ku munsi w'ejo. Urabona ko ni mu bice bya Kamanyola na za Mwenga kumanuka n'ubundi na za Kamituga, ariyo gahunda bivugwa ko abarwanyi ba AFC 23 bafite, ariko ku munsi w'ejo bagabwaho ibitero muri ibi bice, cyangwa se nabo barabigaba Kamanyola. Yego, Kamanyola rero ikaba hano ari igice gisa nkaho bashaka kuza bakayihuza n'aka gace kitwa Murenge, gasanzwe karimo abarwanyi babo bahuje imyumvire. Yego, batwirwaneho ku buryo kuba uri Murenge na Uvira, abandi bakaba bari mu Minembwe. Byumvikana ko abarwanyi ba AFC 23 mu gihe baba babashije kugera muri ibi bice bakabyigarura, cyangwa se nabo ntibabyigarure bakabibakuramo. Urabona ko aka gace gasa nkaho ari igice gikingiye Bukavu. Iki gice ubona hano kirimo za Walungu, iyi ikaba iriya nzira zanzibira n'ubundi zigana Shabunda hirya. Urabona ko ikarita we yagerageje kuyigira gatoya, ibi bice by'ingenzi bizamo. Ibice navuga bikomeye by'ingenzi. Ndimo ndibaza mu gihe M23 yitabashije kuza, akaga kari muri aba bantu basa n'abari mu tudomo, n'ubundi barazengurutswe. Nicyo kigaragara, bazengurutswe n'ihuriro ry'ingabo za leta, ingabo z'u Burundi n'abandi bose mitwe yose, bakingiye agace ka Uvira. Nicyo kigaragara urebeye kuri no karita. Ariko hakazamo indi karita wenda nitwe twagerageje gukora, dusanzwe tunakoresha, isa nkaho irimo utuntu tw'utuzeru twa Kamanyola n'ibindi. Niyo ni hiti dufasha neza kugira ngo abantu bayumve. Nayiturebera dufashe kuhanga kubyuma. Nayiturebera, yego. Nk'ubu urabona AFC 23 bigendeye ku itangazo ryatanzwe na Lawrence Kanyuka, aravuga ko ibi bice
byose byagiye bigabwaho ibitero, ariko iki gice warebera ku ikarita ukabona ntabwo kiri mu bice uyu mutwe ugenzura. Gusa iki gice giherereye ku muhanda witwa route nationale nimero 5 iyo ni 5 yego nimero 5 yego. Uyu muhanda niwo umanuka ukagenda ukagera mu mujyi wa Uvira. Niba byumvikana neza, kuba iki gice rero cya Luvungi ni kimwe mu bice bituwemo n'abaturage benshi, navuga ko ari nk'agasantere kandi gashobora gukurikira Kamanyola umanuka mbere yo kugera Uvira. Yego. Ariko hano hagakikizwa n'ikibaya cya Rusizi. Ikibaya cya Rusizi rero kikiri ikibazo kuri abo barwanya, kuko hakurya hari uwo bahanganye n'ubundi uri mu mirwano muri Congo, ari we ingabo z'u Burundi. Ntabwo waba uhanganye n'umuntu uri umusirikare n'ingabo z'u Burundi zishobora kwambukira muri ibi bice ibi ngibi. Ariko nk'aha ngaha urabona niba Kamanyola ku gice cya Ruhwa gisa nkaho cyegamiye Burundi hano, kuko hari mu Rwanda, hano hakaba hari Abarundi, hano hakaba hari AFC 23. Byagorana cyane ku barwanyi b'Abarundi kuba bashaka gutera aba barwanyi ba AFC 23 banyuze muri ibi bice. Ariko hepfo birashoboka. Yego, ariko hepfo birashoboka kuko ntabwo aba barwanyi hano muri ibi bice barahagera, nubwo bafite ibice mu mirenge, muri Murenge ndetse na za Minembwe hasi. Yego, iyi ni ikarita ya kabiri, hari ya gatatu. Yego, aka rero ni agasantere ka Kamanyola. Urabona ko kino gice ukirebeye no ku ikarita ni igice kirangwamo imisozi. Na hano hose yego ni imisozi yose, ariko agace umujyi wa Kamanyola ugasa nkaho wicaye, ariko hano hari imisozi. Aha rero mu buryo bwa gisirikare niho abasirikare bakunze gushyira za mbunda zirasa kure. Ni nayo ya mbunda ngira ngo barimo kuvuga. Yego, niyo rero barimo bavuga ko muri ibi bice birimo ingabo z'Abarundi za Congo zose ziherereye muri ibi bice bya Ruzizi, mu bibaya bya Ruzizi, birimo bigerageza kurasira ya mbunda nayo ikabasubiza. Niyo mpamvu muri aya mashusho wabonye mu gasantere ka Kamanyola cyangwa se mu mujyi wa Kamanyola, ariyo mpamvu wabonye wa mwotsi. Barimo bararasira mu bibaya hano, imyotsi cyangwa se ibisasu bikagwa hano. Abandi nabo bafite imbunda wenda muri iyi misozi, geolocalisation yayo ntabwo nabashije kuyibona, ariko ikigaragara nuko hano hari imisozi. Irahari imisozi ya Kamanyola. Kamanyola iri mu kibaya cyegamiye Ruzizi cyangwa Rusizi cyane rwose. Naho ngaho rero niho bigoraniye, niyo mpamvu uwabasha kugenzura iki gice kirimo hasi mu bibaya byaza kumworohera n'ubundi kuza kugenzura ibice bikikije santere cyangwa se umujyi wa Uvira. Abashije kwihuza n'abari Murenge haracyari kure, ariko birashoboka abasirikare bagenda n'amaguru cyangwa se nabo bakabasubiza inyuma. Indi ya nyuma noneho, indi karita ya nyuma. Yego, aka gasantere nako Lawrence Kanyuka yakavuzeho, kitwa Rubarika, nako harimo imbunda za leta zirimo zirasa muri Kamanyola. Hano na hano ibice bibiri, ni ukuvuga ngo Rubarika na Ruvungi niho ingabo za leta nabo bafatanyije zirimo kurwana n'aba baturutse Kamanyola cyane rwose. Abo baturutse Kamanyola ukurikije ibyo Mayeje yakubwiye ko amasasu mato yagabanutse, ariko yigiye imbere, ariko ari kugenda. Yego, abwo bateraga nkuko yabitubwiye cyangwa se ukurikije n'amakuru ahari, nubwo buri ruhande mbona ruvuga ko rwatewe, birumvikana ko amasasu niba abari ku gice cy'u Rwanda Bugarama batarimo bayumva, byumvikane ko arimo aza hano arimo ararenga, kuko ntarimo asubira muri ibi bice, kuko Nyangezi nta kibazo gihari, n'ibi bice byose AFC 23 yafashe nta kibazo gihari. Ukabona ko gusa amasasu mato yabaye avugira Kamanyola, abaturage ba Bugarama barayumva, kuko natwo twari duhari, niyo kaba ari gato warakumvaga. Hano rero niba Rubarika ni Ruvungi ariyo iri mu mboni zayo 23, birumvikana ko imirwano n'ubundi iramanuka muri ibi bice kandi mu byerekezo bibiri. Na hano Rubarika ni mu misozi. Yego, naho hari imisozi, hano Rubarika ho ni mu misozi bitandukanye n'iyi Ruvungi. Ni mu kibaya, kuko urabona Ruvungi isa nkaho yegereye ikibaya cya Rusizi, kuko umugezi wa Rusizi ugendera kuri uyu mupaka neza gutya. Uko ubona uyu mupaka, ikibazo ngize aha ngaha kuri Ruvungi, ntabwo igisirikare cy'u Burundi ari igisirikare kidasobanukiwe intambara, ku buryo bashobora kurasa bari iwabo, kuko urumva iyo urasa byanga bikunda ugusubiza arasa aho warashe yaturutse cyane rwose. Kuri iyi Ruvungi yego, ntabwo Burundi bushobora kurasa buri hano ngo burase abari hano aba bamanuka, kuko yagiye gusubiza yarasi Burundi. Burundi ntabwo bwakwemera ko intambara yambukiranye. Ariko urebeye burya ku ikarita
nubwo ibi bice ubu bibona gutya hari akantu kitwa esheri bayerekana ibirometero bibiri wenda n'urugero nk'akantu kameze gutya kakaza gutya bakavuga bati ubwo wenda nk'aka karuvungi gutya kanditseho gutya ugapimye ku ikarita nako kuri rate ukabona uko kareshya ku ikarita kaba kangana n'ibirometero bibiri. Ibi bice ukurikije ukuntu bimeze ukurikije zoom out nakoze kuva hano Ruvungi ujya ku mupaka w'u Burundi ntabwo haburamo ibirometero nk'umunani n'amaguru. Okay. Haracyarimo umwanya. Haracyarimo umwanya. Gusa ibirometero 8 mu mbunda nini ziraharasa. Yego. Noneho yego. Ku kindi gice wenda kubwe nuko imirwano yari irahangaha muri aka gace ka Bukavu umanuka Nyangezi na Kamanyola ariko hari n'indi mirwano Lawrence Kanyuka yanditse ko iri kubera mu gace kitwa Kasika aho bakomeje n'ubundi naho kubagabaho ibitero. Hano ho niyo yanditse kuri uyu munsi avuga ko hari ibitero bikomeje aho igisirikare cyikize hamwe cyangwa se ihuriro ry'ingabo za Congo Kinshasa arabavuga amazina ya Fardc, FDLR, Mayimayi, Wazalendo, abacancuro, imbonerakure n'ingabo z'u Burundi. Yego. Bakomeje kurwanya abaturage b'abasivile. Yego. Urabona ko nibyo yavuze kuri uyu munsi ariko hari aho nta bice yagarutsemo ariko bwa mbere ko yashyize ahagaragara ku munsi w'ejo harimo ibice bigaruka ku byo yavuze by'abasivile ama axe agiye atandukanye ku itariki ebyiri. Yego ku itariki ebyiri ku munsi w'ejo ayo ma axe rero Lawrence Kanyuka yatangaje mbere yuko bashyira ahagaragara ririya tangazo bagenzi bacu nyewe ntayo bafite. Yego bayireba niyo ku munsi w'ejo rwose ntaho ejo kuri Lawrence Kanyuka kuri hando XE biriho kuko yavugaga yari Katogota na Ruvungi. Hari carte naguhaye yindi igiye uri utuntu tw'utudomo buri centre ya Katogota na Ruvungi wahita uhabona kuko Katogota yo iri mu bice bigenzurwa na AFC 23. Yego aramutse yayibonye yayizana iri mu tuntu tw'utudomo aha yego nta kibazo oya reba indi kubera ko iri ahantu hitwa Kaziba hari ubona harimo akazeru bakaba Nyangezi reba indi ya gatatu ubwira bibaye ya kane nkurikije igihe wahereye ubara urimo urabarisha umuntu ibyo bita mu kiburamwaka ni iyi ngiyi. Aha yego. Iyi niyo centre rero ndarimaze kuvuga hano muri ibi bice ariko aha hose imirwano yarahabaye aho ubona aho hari utudomo dutukura nayo mpamvu ubona hano Kaziba na Rubarika naho habaye imirwano ubu ari ku uyu munsi aha niho bari. Aha muri ibi bice rero sasa imirwano irimo hano kuko utu twaje mu minota 25 ishize n'utu twose naho hose y'uyu munsi. Yego y'uyu munsi nibwo uvuga rero ko intambara nk'uko abaturage babyutse babivuga ishobora kuba ari intambara ikomeye ahubwo abantu batigeze. Yego ntabwo abantu bigeze bayitekereza. Ikindi cya kabiri ngira ngo wenda tuvuye kuri iki kuko mapu zigaragara bishobora kuba aba bantu bombi nibajije barashaka ko ejo icyemezo cya Washington kizaba buri umuntu afite aho ashaka kuba ari. Birashoboka ko igisirikare cya leta ya Congo n'ihuriro ryacyo barimo bashakaga kwigarurira Kamanyola mbere y'umunsi w'ejo kugira ngo nihaba n'impamvu u Burundi bugumana umutekano kuko burebe butakegamiye M23 bwe bwegamiye leta bakorana. Hanyuma n'abarwanyi ba AFC 23 nk'uko zibyagenze nido ati tube dufite agace gafatika ku buryo abana tuguye ngo musubire inyuma twaba tuvuye muri ako gace twigaruriye mu gihe cya vuba ibindi bice tube tubigumyemo nta kibazo ibiganiro bya Doha bikomeza. Ni ukuvuga ngo hano buri umwe rero arimo arakina umukino we leta irashaka ko ibyemezo biza kuva nako Washington DC bisanga leta y'u Burundi n'iya Congo byegamanyeho cyangwa bigihanye ibiganza bafite umupaka bahuriyeho bakuye mu M23 Kamanyola. Hanyuma mu gihe M23 nayo ivuga iti reka twigire imbere baze gusanga wenda tumanuka Ruvunge niba tubwira bati icyemezo kibaye gusubira inyuma bave Ruvunge basubiraho basanzwe. Amakuru yaramutse aravuga ko abarwanyi ba M23 bagaragaye muri ibi bice muri igice cya Rubarika bamwe mu barwanyi bahagaragara bate kandi imbunda zibarasa bishobora kuba ziturukayo ahubwo aho ngaho niho ubwo niba nashaka kumenya uwo munyamakuru uwo mutanga iyo nkuru niyo mpamvu mwise umunyamakuru yitwa Steve Wemby nyine ahangaha icyo mvuga Steve Wemby urumva yasanzwe guma barayifashe ariko ndashaka kumenya ibyo ahantu hari abasirikare hashobora kumvikana amasasu mato mu gihe ingabo zombi zihahuriye zirwana ariko kumbwira ngo M23 iri
Rubarika kandi abari hariya bavuga ko hashobora kuba haturuka amasasu manini. Yego. Imbunda nini zirasa zijugunya mu bice bya Kamanyola n'ahandi. Ntabwo byakunda kuko abandi batoya bahageze babuze ufite izi mbunda nini umudendezo ngo abashe kurasiriya. Keretse niba urasa niba Ruvungi asa nkaho yayisize bose bakaba batayifite. N'ubundi situation yari konfize kuko hari ukuntu hari ahantu bose baba batahafite bakaharebesha amaso cyangwa imbunda zabo ariko nta n'umwe urimo. Nureba Rubarika ukareba na Ruvungi ahagorana urabona ari hehe mu bigendanye n'imirwano. Ahangaha hagorana kubera ko urabona hano hari ibirometero byinshi. Icya kabiri ni mu ishyamba gusa niho hagendeka kubera ko uragenda wizeye ko nta muturage muri buhure ngo atange amakuru kuhise. Icya kabiri ni mu misozi buriya abasirikare bo ntago barombereza inzira yose bahera ko bagashaka aho ndi bwite ngo bahuranya cyangwa bagahinguka inyuma mu misozi. Ariko usanga ugarura ya karita twariho tuvuga gato ariko kuza hano nubwo hariya mu birometero hano kuri Ruvunge Abarundi bari hakurya byanga bikunda muri birometero 8 uvuga intelligence z'Abarundi n'iza Fardc n'abandi bose bari hano. Ni inzira rero waca navuga ngo ni inzira yo guca wemeye kurwana inkundura. Ni inzira y'inkundura kuko uretse gato inkundura mu ntambara cya gitabo ndongera nkisome. Intambara yeruye aho abantu barwana barebana nibwo wahitamo gushorera Ruvungi. Ariko hano mu gutera ibitero shuma byo kuza gutesha umutwe ishyamba barikoresha. Yego niyo mpamvu rero abaturage baherereye muri ibi bice byitwa Rubarika bavuga ko ngo bahabonye amwe mu maerema ya AFC23. N'ukuntu abaturage intambara iba yashyushye akaburi ruhande akarubonamo urundi ku buryo ashobora no kubona ingabo za leta akagira ngo yatewe n'inyeshyamba aho ingabo z'inyeshyamba zirakagira ngo ni leta yamuteye. Uyu ni Steven Wembi aravuga ko wagarutse Gatogota kuri uyu wa gatatu. Yego kuri uyu wa gatatu aravuga ko imirwano yongeye kubura ku mirongo y'urugamba itandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Avuga ko imirwano mugiye murimo gushaka turasa nkaho turimo kumva inyeshyamba ni mumfashe mu ndebe barebe n'ahandi nta kibazo. Ni inyeshyamba pe ngewe sinzi kubeshya aravugira inyeshyamba M23 ndetse n'ingabo za leta Fardc n'abafatanyabikorwa bazo ahitwa Rubarika na Katogota handi hose ko twagiye tuhavuga. Nibamfashe bandebere wa munyamakuru ariko akanavuga ko umujyi cyangwa se agasantere ka Ruvungi kakiri mu maboko ya leta ariko imirimo isa nk'iyahagaze. Nicyo nahoze mvuga mu gihe barimo badushakira ku bandi bashobora kuba bavuga baherereye nk'Kinshasa. Rafiki yangu uriya rero ni Daniel Micombero Batumbenga kutoka zamani agaragara ku ruhande rwa leta ya Congo aravuga ko saa 3 n'igice ni umunyamakuru ukora muri Congo. Ngewe nubwo yaba afite icyo avugira leta ariko numwe mu bantu bavuga ikintu kibaye nta kibazo. Aravuga ko rero saa 3 n'igice ikatogota humvikanye imirwano ikomeye cyane ndetse hari n'imirwano mu bindi bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Akavuga ko imirwano yatangiye saa 10 z'urukero n'iminota 15 aho avuga ko abarwanyi ba M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF bahanganye na Fardc nayo ifashijwe n'abafatanyabikorwa bayo ahitwa Rubarika ndetse na Katogota. Akavuga ko ngo bigendanye nuko ngo na nyuma yuko M23 imaze kwakira umusada cyangwa se ubufasha ndetse hakomeje kumvikana n'intwaro nini ibimodoka by'intambara vehicle blende FRD ubwo biro byaraswaga na M23 FRDC yagumanye ari ifite ka gace ka Ruvungi mbere yuko nyuma yuko yari yabanje kuhakurwa. Akavuga ko uretse gato hano habaye marere tour nuvuga ngo leta yari yavuye muri iyi centre ishobora kuba yabonye abo barwanyi ba AFC23 uzi igituma mivuga niba leta yabanje kuva muri Ruvungi wa muturage watanze amakuru ko yahabonye inyeshyamba ibyo byo byaba inyeshyamba yazibonye muri ka gace kandi kantuzi ariko hariya hano hasa nkaho hagomyemo hagati ntawe uhafite nko kundi kwasa bya bindi nabikubwiraga buriya bose bari mu misozi bararebamo. Akavuga ko bamwe mu baturage rero bahisemo kuguma mu mazu yabo abandi barambuka bajya mu Rwanda. Inzirakarengane z'isi nuko situation imeze muri aya masaha. Ajundi uriya ni Stanis Bujakela Chiamara ni umunyamakuru wa Jeune Afrique akaba na nyiri ikinyamakuru cyitwa Actualité.cd avuga ati mu burasirazuba bwa Congo ati bugicya mu rukerera ati mbere yuko
navuga umusibo nk'uko ejo mu gitondo hazaba amasezerano ya Washington cyangwa se gusinya, ibibazo by'umutekano bikomeje gusubirira udubi, kuzamba byazambye. FRDC na AS23 buri ruhande rurashinja urundi kurutera, kwangiza, sabote, kwangiza inzira za diplomasi. Ariko n'ubundi wafungurira nkuru wayisoma ugasanga n'ubundi ni imirwano arasubiramo ibi. Yego, nta muyaya ari Washington, ibyo aheruka kwandika ari Washington kandi burije, sibyo ra? Yego, ushobora kuba buri no gucya buri mu ruke. We icyo aheruka ni ijambo rya General Sylvain Ekenge Bomusa, yavuze ko aho ni ryatangazo n'ubundi yari yasohoye ku munsi w'ejo, avuga ko barimo kubatera, mu gihe hari ibiganiro bitegerejwe. Ngayo nguko rero ngira ngo twagira ngo tubabwire mu ncamake uko byifashe, ariko twibuta abantu ko tuzakomeza kuvugana na bagenzi bacu bari muri ibi bice biherereyemo imirwano irimo guhuza leta ya Congo nabo bafatanyije ndetse na M23 na twirwane, ubwo birumvikana barimo kurwana muri ibi bice bya Kamanyola ni umupaka uhana imbibi n'u Rwanda kuri Bugarama, ubwo ni mu karere ka Rusizi, aharimo kumvikana imbunda nini n'intoya. Habaye hari indi mpinduka turaza gukomeza kubabwira aho mugenzi wacu aza kuba anagezeyo site yo Ndori, ndetse tunifashishe Maisha mugenzi wacu nawe uri muri ibi bice cyangwa n'undi wese waba uhari. Shadadi ndagushimiye, kadushimire namwe mwese mwari mudukurikiye, kandi mukomeze kubana natwe mu zindi gahunda zose za Mama Rwa Gasabo TV igiye gukomeza kubagezaho.